Iako bi se moglo pomisliti da je na ovakvim skupovima lov u prvom planu, lovci kažu kako je za većinu njih druženje najbitnije. Naravno, njihova okupljanja ne prolaze bez lovačkog paprikaša. Stoga su odlučili da kod Vodenice u Vitasovcima organizuju kotličijadu. Prvi put to danas radimo, a ovo će preći vjerovatno u tradiciju da će biti to i zbor, a ujedno i kotličijada. Tako da mislim da će ljudi ostali okolo lovci, a i drugi građani koji žele da dođu, da vide, da se druže, da će im to odgovarati, da će im to nekako raspoložiti, a pogotovo što je danas i svetac veliki, Sveta Marina, pa ja mislim da će naši ljudi svi biti danas zadovoljni što su ovdje s nama. Da se okupimo, da malo priučimo malo više društava ljudi, da se baš družimo. Hoće li ovo postati tradicija? Tradicija u svakom slučaju svake godine da se omošili da bude gostovnije. Uz dolinu Velike rijeke širio se miris paprikaša. Ovaj put manifestacija je bila takmičarska. Družimo se zajedno i lijepo i imamo omladnu udase mladu. U čemu je tajna dobrog lovačkog kotlića? Tajna dobrog lovačkog kotlića je više vrsta mesa i ostale mirođije koje se dodavaju da bude ukus i gustina paprikaša. Danas je ovo takmičarskog karaktera? Danas je ovo takmičar karaktera i nadam se drugo ili prvo mjesto. Nema tajne, tajna je iskustvo malo, znanju i tako. Ovo je ipak takmičarskog karaktera? Ova jeste, da, i taktičkog i ovako će biti za narod. A očekujete? Pa ne bi bilo ljudski fair da mi uzmemo prvo mjesto pa smo domaćini. Tu da se družimo s ljudima, dobrim ljudima, našim ovdje gostima. Ovo je takmičarskog karaktera, ali danas je druženje u prvom planu. Naravno, i tu su nas ljudi pozvali da se družimo i da razmijenimo neke lijepe stvari i tako. Šta očekujete? Koje mjesto? Pa ništa, mi samo da se družimo i da učestvimo tu, nije bitno koje mjesto to. A recept tajne dobrog paprikaša? To je naša tajna, naša društva naša. Uz lovačke pripremao se i riblji paprikaš. Riblji paprikaš i kotlić riblji. Mi to radimo skoro pa svaki dan. Na sani, na uni i tako. Čemu je tajna dobrog paprikaša? Nije tajna nikakva, mi radimo kako mi znamo. Na kraju je žiri odlučio da su lovci lovačkog udruženja Ljubija sekcija Miska Glava bili najuspješniji u pripremi kotlića. Mi odlazimo na kotličijade, na spremanje lovačkih kotlića, na mjesta koji nas pozovu i gdje nećemo mi odlazimo. Danas smo došli ovdje po prvi put, oni održavaju prvu kotličijadu. Uzeli smo prvo mjesto, nije to za nas nešto čudno, mi smo na mnogim mjestima osvajali prvo mjesto u kuvanju lovačkog kotlića. Manifestacija je privukla veliki broj posjetilaca. Družimo se i sa njima, evo danas transparentno, mi smo kipa za smirivanje i Ojka će da malo pojača ovaj ugođaj ovdje i da se to malo sabere, da se to malo ugodi, da to bude kako treba. Mi to pripremamo već duže vremena, mi to dogovaramo, sad smo uspjeli da prvi put i naša je želja da to ostane tradicija. Ratko Vukmir, slikar iz Vitasovaca, potrudio se da uljepša ambijent, pa je na Vodenici naslikao mural. U slobodnom vremenu dolazio sam ovdje, a u zadnje već 3 godine pomalo. Prvo od likova, nisam planirao nešto naširoko, da bude ovako kao mural, jednostavno onako samo po jedan lik, zasnovano na priči ovdje koja datira već u zadnjih 70 godina, o sastajanju jednog džeda i babe ovdje kod mlina dok nije bilo struje, dok su bili oni mlinski redovi, pa su njih dvoje iskoristavali te prilike da se nađu ovako, jedno sa gornjeg brda, drugo otuda sa brda. I nisam ja tu priču ni znao, nego slučajno sam tako nacrtao i poslije čujem priču i onda tako iskoristim to da oslikam čitav mlin. Malo pomalo i došlo je do ovoga kako je sad.